लाकदौरिबा जुलाई तांग कुनमाथोइदगी पांगथोकदौरिबा पार्लियामेंट की नोंजू मिफमदा मणिपुर की MP अहुममकना पार्टी पॉलिटिक्स थीदना मणिपुर कन्नबा अमत ओइना लेपियो हाइना RPI अथावाले की नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाओजमना फोंदोखरे थासी कुनमाथोइदगी चथगदौरिबा नोंजू मिफम असिगी मरी लेनना कैसामपात लैबा RPI अथावाले की ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफमदा पार्टी असिगी मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट की थौसु पुरिबा महेश्वर मणिपुर की हौजिक ओरिबा तंगदु लैतादबा फिबम असी येंगलगा मियामगी मिहुत ओरिबा MP सिंगना लुमना लौफम थोई हाइकी महाकना मखा तारदुना मणिपुर ngasimak प्रेसिडेंट रूल चटना चलाइदुना लैबगी मथक्ता तंगदु लैताबा ओइरी हाइबसी मिपुंग खुदिंगमना खंगनारबा वाफमनी पार्लियामेंट मिफमदा अककनबा मिकुप खरगी ओइना वा ngangbagi khudongchaba pirakpa matamda party ki politics tawduna leinagada nate mifam asida IDP sing karamba matamda mayumda hanjil hangani amadi free movement karamba matamda yahangani haiba wahang asi amattu oina hangbiu loinana parliament da puthokliba wafam sing asi mapung phana thabak oina onthoknaba honabiu miyamgi wakhal ngahak nungainaba parliament ta wa फनंगांगदुनसु थबक तो ओंथोकप ngamdrabadi miyamgi mihut oirubagi karibu kanagani haina mahakna फोंदोखि जुलाई की तांग कुनमाथोइदगी होगदबा पार्लियामेंट सेशन सिदी मियाम प्रजा पुनमकना मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव सिंगना यामना लूना लवनिंगी मरमदी करिगिनो हाय मतमदा हौजिक लैरिबा CPR जथरिबनी प्रेसिडेंट रूल जथरिबनी स्टेट गवर्नमेंट अमा लैब नते हुजिक सिगी मतम सिदा चाही एनी हेंजलकबा मणिपुर की फिबम से पीस लापदी मानबा शांति लैबदी मानबा अदुबु यामना फिबम तादना करिनो तौरिबसे कोई इमा लेबाक से करिनो तौरिबसे कोई स्टेट से करिनो तौरिबसे हाइबगी यामना चमनबा याम कंफ्यूजिंग स्टेज दा लेरिबनी हाइबसे मिपुम मयाम प्रजा खुदी मन खंगबनी अकोई पीस लाए काइना कोईगी हाइबे याब नते अदुना लेरिबा यामना लुबा सेशन हुजिकी पार्लियामेंट सेशन सिदी हुजिक असेंबली मणिपुर असेंबली फंबा नतबनिना रिप्रेजेंटेटिव सिंगना कोई लोकसभा की MP अनि लेरी राज्य सभा की MP अमा लेरी लेबीबा रिप्रेजेंटेटिव सिंगना अकोई मणिपुर दा हुजिक लेरीबा रियल सिनारियो कंडीशन सी कमाइना सॉल्व तौगदगनि हाइबसे टेक्निकल और मफम दुदा इंडिया के पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चटनरिबा पार्लियामेंट सिदा यामना हक्सिंगना लोबम थोई अदुना हक्सिंगना लोबम मतम सिदा अकोई ngaktanggi political party politics तौनरगा रूलिंग में कमाइना ओपोजिशन हुलौसिगे मिनिट 10 तंग फंबा मतमदा इशू पुखटना मणिपुर की इशू से कमाइना सॉल्व तौसिगे अखोई रियल सिनारियो से करिनो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग से IDP मियाम नै मयूम दा हंजनदगै हुजिक लापना लैदुना कमाइना कोई फ्यूचर से कहीं ना लेरिबस स्टेज से कमाइना मयूम दा हंजलन सिगे कमाइना टेक्निकलिटी कमाइना सॉल्व तौन सिगे irrespective of the political party BJP ओइगेरा कांग्रेस ओइगेरा नत्रगा रूलिंग ओइगेरा ओपोजिशन ओइगेरा लेबिनिबा मयाम से अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव चटनिबा सिंगदुददी अखोइगी वन एजेंडा पुखटमिनरगा IDP सिंसे कमाइना हलंदोरिबनो मयूमदा चथोक ससिन याद्रिबा फ्री मूवमेंट याद्रिबा से अखोइगी स्टेट मनुसिदा citizen of India, citizen of Manipur, sina kumaina freely movement tawdoribano haibase mayam akhoi prithibina yengiba parliamentary democracy celebrate tawriba akhoi parliament sida handaki lakadori session sida mari chumna one agenda ama yaura kan party politics tawdabida pokalaningi si akhoi tasengna party ki side tagi dang request nate si ase akhoi common citizen amu oina akhoi maya akhoi na pokachaba yam akhoi di tasengna sida tahodragadi akhoi karam kan tawgadoi haibadu ne duna minute se pungkhai ba pungama ngang ba yadabani na phangaiba timing du da
Koigi party politics tong dabida real agenda da kumani yung hanjalan doino kumani koi free movement tong doino kumani koi Manipur na iba problem se kumani solve tong doino hai pase koigi ruling na su that same agenda da bukhatlan biba opposition na su sak mana na hai biba adu yam changi sida amaga hunaraga amaga kumani tawraga si matang sida kumani na mong koigi hulauraga amaga ai phai nang phai ai phatte no mai hayo si hai pase tong dabida adu plus aduga most important when ai koi na ngasi haijaning badi akoigi scientific hygiene badi karino haiba matamda on report ta pukhathiba parliament ta pukhathiba potse ruling or opposition oiro adu thabak when implement ta wanda point of view ngatangi mayamda praja haraunaba praja da ngasi ai parliament ta ai pukhatkre ai wangang khre hairaga legiba taraga di praja mayam leibiri praja mayam sinadi asamat akoigi dream mama akoi makoi representative sing sina akoi ruling oiro opposition oiro makoi na akoi damta pukhatlaga thabak oin othorok to ni ko haibagi asama kada yengjadori ni ngaijadori bneba sida akoigi parliament tan pukhatraga akoi thabak oin onthok andabida akoigi official follow of haitare adu technicalities mayam do koi pukhatra matung da akoi thabak oin onthok na base tawidabida just ngatang parliament ta ngangbal oigraganda akoigi ai gasi masi mangangkhre natraga media da ai koigi representative MP sing sina kumai ngang khre law khre haira kadang implement tawda bida leiba taragadi akoi se karam stage ta leriba no natraga kumai na akoi thabak oin onthok kri karam kanda no parliament ta lawra kana thabak onthok toribra aduna last stage to the representative sing sina akoigi ai isani representative ne khanbiraga akoigi library me amse Manipur gi akoi uji situation se PR matam ni ko akoi problem se solve tawda ba ya de ko akoigi thakta chko responsibility am la abni ko so this is the right time kumai na akoigi right time se use ta hoksige kumai na akoigi Manipur da labor problem amse kumai solve ta hoksige hana khanbiraga fast process ta hana unanimously akoi na unity we na pukhatpiraga agenda to ukhat ko na matungda after the parliament session akoi kumai officially kumai adugi akoigi IDPC se kumai yumda karam authority da kumai tawrakanda karam department chang kana ko follow off tawgani akoi hanjum hanjalan na ba adi kumai free movement tawgani haibagi each and every macha problem lai ba chong problem lai mayam se loima koina ya koi implement tawna bo na view rather than akoi political da akoi party na si pukhatre haraga press conference to oga parliament tang putu oga lai loi gi bataragadi hauki badin ningjing biram bayai puthopiramba ruling na su opposition na su phajaba wahai ya parliament ta puthoki adu loi ka da di follow off tawdabanina thaba oina pangthoki di implement tawide akoi na pamiti kaino praja na pamiti kaino implementation duni thaba oi onthopa duni thaba oi onthopa ngamoi do ta di wa dangang du ko ta ragadi parliament ta puthopta su yai na dudi aduna parliament ta puthopio haijali se thaba oi implement tawbio haijabani thaba oi implement tawba ngamoi da bo ta ragadi adudi akoi gi damta representative lai ni ne kai kana gani aduna library ba ruling opposition na su irrespective of the political party politics tong dabida akoigi puthopiro real agenda da akoigi asing Manipur thoi ba scenario se puthopiro aduga aran culprit se kanano victim se kanano se haibiro adugi mathak da loira kanda aina puthop pidui mapam do parliamentary democracy se pam on report changi bo oibanina adugi thabak to kari stage yorake komana ta koi implement tawani karamba koi 100 mangamdraga su 170% bodi komana koina thabak ti implement tawani haibase sidang hana focus to bio haiduna miyam praja gi mahu chinjaraga ai koi ki site gi su koi request to zari miyam